bantamu kati bantadde mama feeling so nsigale mkibuga bangalome mkibuga. Yo, representing them Swaganet promoter, #1 promoter in Western Uganda. Jukito ntwatujja nkole medium ja promotion. Ndiyo niza kuletera omwana, ndiyo ninko mwana stage performance eri kusinga na bwokumanya n'obwokureba Roigi. Western twine talent. Butterfly LC9. You were just reba stage performance, reba stage reba okuyawe na imerera stage, reba okuyawe na kwata mic. Buri kimwe cyona dem Swaganet promoter ninye ndikuhereza kandi nyine nabatayi banje binji Beazini, Sky Nana, Asman. Bona umurabarebe. Dr. Justology, not forgetting you my brother. Cha, let's make it, bro. Uganda yafukantamu kati bantadde mama feeling so timbalaba we basesamu alaka bantu alambilo abafudde kenzo besije nanti bananya mukino nange basuza kukilo bababilo ntebaseba kalukutanga mukutunga be bantu basigale mu kibuga bafuba nyomve mu kibuga raga bwe kuba balumye emitwe abanya bantu balamu kati bafuse balogo fuba nyo osigale mu kibuga bafuba nyomve mu kibuga lisiki joli ne balumye emitwe abanya bantu balamu kati bafuse balogo abemikono nenganda basula majunga baloga balambirise bigambo babiteeka mu ludicha bibona akabaragado jemberegede wanakabaragado ndeteberegede cheberegede batuzela misana batukolimila tongela kubela bakizo nasaze wachino chikube ne dokita pisa nate batuzela misana mino feya demo batukobelela tukubale bakoberera tukulemberera batukoberera batukotogera tebagala bayitako baniga bali bamila batulimirira batutambulira tukolimira Butterfly LC9 fuba nto basigale mu kibuga bafuba nyomve mu kibuga